Montes, que era la banda de Chantada allá. Y después, bueno, por cosas de trabajo, cosas de compañeros que no están, esas cosas que se van desintegrando. Y pasaron como 30 años que no tuvimos una banda. Y después otra vez, como uno siente la música, quiso formar otra banda. Y ahora formamos una banda, pero no es de gallegos toda. Non. Porque ya es difícil encontrar músicos gallegos de nuestra edad. Y hay argentinos, pero músicos no despreciando. Tamén os músicos, non os argentinos. Nuestra bandita, que es chica, somos 12 nada más. Son 12, pero aí está vostede con ese baixo que estivo apagado 30 anos. Como puido vostede soportar estar 30 anos sen tocar con compañeiros? Pero usted sabe que a veces las circunstancias no permiten. Porque la música se siente toda la vida, es como el que tuvo una novia y quedó loco por ella, y la música es así. Falando de noivas e de mozas, vostede me contará, despois cando falemos tamén con Antonio Corrato me contarán, pero creo que os músicos tiñan moita aceptación. O feito de ser músico entón era xa ter moitas portas abertas coas mozas, eso é certo ou non? Pero a eles gustaban os músicos. Sí. Le gustaba. Ahora, sí, mira, ahora a mí, yo soy músico allá y no le gusta a las chicas, pero antes... Bueno, quen sabe? O mellor é que lle parece a vostede, eso. No, pero estoy seguro. Está seguro, está ben seguro. Gustabanlle as mozas e tamén as que vostedes ian a ver o San Froilán, a Lugo. Ah, sí. O Domingo das Mozas iban. Bueno, en San Froilán fomos tocar aí, tengo unha anécdota. Conteme. Un músico que tocaba o baixo, que o rato lo conoce, Amador. Amador. Entonces de mal nombre lle chamaban Coirón. Coirón. Entonces cando estábamos en Lugo xuntei os chicos todos, esos chicos vagos que siempre hai en todos los lados, descarados. Digo, llámenle a este Coirón. Y los chicos no entendieron bien Coirón, y dice, Coirudo. Y dice el otro todo asustado, ¿cómo? Hasta saben en Lugo que me llaman Coirudo. De que leían vostedes andando a todos os sitios, tamén a Lugo? A Lugo, fuimos a León, a Tor de los Vades, Villafranca del Bierzo, bueno, por muchos lados. La banda Chantada, igual que ellos, van por todos los lados porque es una banda importante. Y lo ha sido siempre, desde que se formó una banda que tocó bien y había mucho respeto, había una disciplina, aunque los músicos somos todos medio vagos, pero había una disciplina que eso ayudaba a andar bien. O caso é Ramón, que agora creo que van en autobús, non Ramón presidente, agora van en autobús. Bueno, hoxe avanzou un pouco máis a técnica e vamos en autobús, pero antes ibase a pé porque era o que había. Logo, eles o saben mellor e o contan que logo empezaron a ir en bicicleta e claro, todo vai progresando, dentro de pouco iremos en avión tamén. Tamén, claro que sí. Tienen que venir a la Argentina, que los esperamos. ¿Cuándo va a ir la banda de Chantada a la Argentina? Mire que vinieron muchas bandas y la banda de Chantada no fue. Pues será un proyecto que tenemos que estudiar. Bueno, ahora yo por lo menos no siento que vayan, ahora eso es de ustedes. O autobús de Ramón, ademais. Van no autobús de Ramón, creo, non? Sí. Pois aí está Ramón ofrecendo pois que a banda de Chantada vai a Argentina, despois falará vostede co alcalde a ver se chegan entre os tres a un acordo e poden ir de alguna volta destas a Argentina. Así que iban andando, o que tiña un requinto como Dimas ainda levaba o requinto un pouco ben, pero vostede coa tuba co grande que cansaba. A mí non me querían dar los baixos porque era muy chico. Sí. Entonces en ese tiempo era el maestro Emilio. Ellos a lo mejor no lo conocieron, pero escuchan todos los días, fue uno de los que formó la banda de Chantada. Non me quería dar el bajo porque decía que si vamos ao faro non podía subir la costa do faro co baixo ao lombo, porque era un rapaz. Pero después a la larga me lo dio. Pero yo tenía una fuerza, llevaba ese bajo y otro. Ademais, teño entendido, Ramón, que o seu baixo, cando foi a Mili, creceu. Como era aquel? Cuénteme esa anécdota. Bueno, eso le cuento también a los músicos que les pueden pasar. Resulta que yo tenía un bajo chico, me llamaban o baixo pequeño. Ahí va el baixo pequeño, ahí va el baixo pequeño. Bueno, después fui al servicio militar y me encontré con un bajo muy lindo y me lo compró mi papá ese bajo. Y resulta que hablo de mi papá y me emociono, ¿no? Pero resulta que traje ese bajo y fui a tocar a una fiesta.
Entonces tenía la novia ahí. Yo tenía varias novias porque los músicos... Como buen músico. ¿Sabes lo que pasa? Los músicos donde van a tocar se hacen con una novia. Son un poquinho como os mariñeiros, vamos, como os marinos, din, non? Un amor en cada porto, aquí un amor en cada No festa. tanto, pero el músico tiene muchas chicas porque hoy toca acá y le quedó un filito, otro día a otro lado le va a quedar... Eso pasa hoxe tamén, Ramón? Bueno, no. Non, hoxe son máis serios, músicos. Máis... Bueno, mire, entonces Pode decir que pasa. No puedo hablar de eso. Non pode falar. el cuento del bajo fue Tengo así. que no decir. El cuento del bajo fue así. Cuando vine del servicio fui a tocar, estaba de permiso y fui a tocar a una fiesta y tenía una novia ahí. Y me dice, este es el instrumento que tocabas antes. Yo iba con el grande, el nueva. Digo, sí, dice, cómo te creció en el servicio. Pois un crece tamén no servicio. No é del mismo. Pois aquí está Ramón, que o domingo vai estar aí celebrando Santa Cecilia e Santa Icía. Eu quero, alcalde, que convide vostede pois a toda a audiencia de galeguidade, que sabemos que por terras de Chantada pois é moi numerosa, que estén pois ese domingo. Que actos vai haber? Conteme os dous. E logo seguimos falando, Ramón, que vostede de anécdotas ten. No É moi tanto. gustoso os invitar a todos. Invitámoslos a que veñan ver, porque me parece que a banda vai aumentar ese día. Teño ese coñecemento, vai haber máis persoas como Ramón que van a incorporarse para tocar polo menos 2 ou 3 piezas, non? Pero o que non sei Por lo menos dimas a Ramón. Sí. Por lo menos dimas a Ramón. E estarán aí algún con máis, el. teño entendido. Dimas, onde Pero que non sea imposible, meteros a todos os ouvintes que ten este programa no local que vamos a comer en Chantada. Eso sería imposible, non? Pero estar aí para celebrar, pois, para escoitar ese concierto. Hai unha cousa, alcalde, eu non sei como anda agora, pois, eso de os peches dos locais nocturnos pola noite en Chantada, pero creo que naquela época, cando había festa, a Guardia Civil mandaba moito, non, Ramón? Como era aquel? Sí, una vez que fuimos a tocar a Sampaio, de Muradelle, resulta que nese tiempo, para tener verbena, Ramón, espera un momentiño, que aí está soando un saxo. Vostedes escoitan un saxo? Escoitan vostedes un saxo? Pois están avisando o meu compañeiro Joaquín, o rexedor, que o saxo estamos escoitando de verdade, pero que temos que dar paso á publicidade. Entón, pois, a volta da publicidade saberemos que pasa con ese saxo. Estamos en directo na Televisión de Galicia hoxe celebrando dun xeito anticipado en galeguidade a festividade de Santa Cecilia, de Santa Icía. Estamos facendo así pois porque a banda de Chantada, a banda de música de Chantada cumple 125 anos de vida e 125 anos de vida para unha banda de música son moitos anos, así de ben soa esta banda. Como moitas familias, como xa lles contei antes, como moitas familias e como moitas bandas de música, pois a banda ten tamén as súas ausencias. Xa chegaron dous músicos daquela bella banda que case era pois a primeira dos Ferraias, non, Antonio? Está vostede contento? Sí, como non. Contento, porque xa chegou... Contentísimo. Contentísimo. Xa chegou Dimas, que xa chegou o Luns, xa viu vostede por Chantada. Ramón. E agora Ramón o Parga, que era o que non esperaba. Somos dunha infancia. Sodes dunha infancia, xa me contará cantas cousas teñen en común. Estudiaron xuntos ou non? Non se pode contar. Non se poden contar, me di, coa cantidade, pero, Ramón, acórdanse vostedes que antes da publicidade escoitábamos un saxo? Sí. A que lle soa a vostede este Saxofón. saxo, non? A min soame este saxo como se houbera bastante tempo que non se toca. A vostede? Sí, non? Soa así. E non vos ten a vos un ton un pouco cubano? Non, parece así un poquinho tropical. Sí, é certo. A vostede que me di? De saxo, quen tocaba o saxo por aí? Porque Un tal Luís. un tal Luís, veña. Aí está, Luís Fernández. Veñan a sentarse un pouquiño comigo. Benvido, Luís, un bico tamén para min. Veña comigo agora. Antonio, que agora sí que lle toca a vostede falar un pouquiño aquí co compañeiro Luís.
Acordábase vostede ben deste home que despois de moitísimos anos atreveuse a tocar o saxo porque alá en Cuba, compañeiro, non houve saxo, non? No, exacto. Que pasou? ¿Qué pasó? Que salgo de la música de la banda de Chantada, me voy a Cuba, entonces yo empiezo otro trabajo y me despreocupo completamente de la música porque el trabajo que yo tenía no me lo permitía. Traballar e traballar, como nos contaba aí un pouquinho tamén, Dimas. Estudio y trabajo. Estudia moito, porque eu sei que vostede alá en Cuba preparouse, fixo secretariado, fixo moitísimas cousas, e que estudiaba, me parece que era de 10 da noite a 2 da mañá, logo erguíase ás 5, levou unha vida de bo traballo. Me levantaba a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a trabajo. Después trabajaba hasta las 4. Iba a casa, comía algo y me iba para el centro gallego, donde terminé lo que le llamaban la instrucción primaria. Y en la instrucción primaria, ahí tuve hasta que paso a otros niveles, a una academia. Esa non houve posibilidade de música e si de moito traballo, compañeiro. Que se acordaba vostede de Luís? Porque o citaba, que eu estuve escoitando aí na reportaxe. Estivemos xuntos moitas veces por esos camiños adiante, Sí. dando alboradas polas aldeas, verdad? Esas festas tan grandes. E a noite viñamos tocando ainda polos camiños, que non nos cansábamos de tocar. Era la forma de seguir con la vida, Pois sí. seguir con la forma del músico, del joven, de que muchas veces se nos ocurría, sabíamos que había una moza o una nena o algo de eso que nos llamaba la atención, entonces delante de la misma casa formábamos sus fiestas, su forma de divertirnos. Está ben claro que tanto hai un momentiño Ramón como agora Luís están dando unha boa lección aos músicos novos da banda de Chantada, non o sentides así? Entonces, allí estudié y terminé entre el secretariado, que le llamaban de comercio, y continúo, hago mecanografía y taquigrafía. Después paso a trabajar en una oficina, allí. Yo trabajaba en una oficina que era de centrales azucareros, de industria azucarera, donde yo trabajo allí y estudio por la noche, porque había que Estudiar trabajar é un hasta las estudioso 4. total, porque eu sei que a música estudiaba pola noite, pero tamén me contaron, Luís, que cando vostede comezou a estudiar música, o fixo para librarse un poquinho do campo, é certo ou non? Parecido. Parecido, di. E tamén sei que Había foi... que traballar no campo, coa familia, Que era éramos máis... 4 homes, 4 irmãos, e papá. Papá non perdonaba O traballo. del campo. Tú podías ir a tocar a donde fuera, pero el día que ya tú estabas libre de tocar o que no tenías ensayo de la música, tenías que regresar y acompañar, aunque acabaras de nada más cambiarte la ropa, irte para el trabajo, coger tu herramienta y aunque tuvieras... Máis divertido era volver polos camiños aí co rato. Por certo, unha cousa, porque a vostede chamanlle Bolaño pola casa? O Bolaño, vostede Luís Fernández o Bolaño. O Bolaño. Pola casa? Por la casa. Es una historia Sí. que las familias anteriores, el apellido era Bolaño. Esa es una historia que yo no sé si hoy la dan en Galicia o a nosotros nos la dieron siendo pequeño, antes de estallar la guerra. La palabra o el apellido Bolaño es de un cerco que le hicieron a la muralla de Lugo, y en la muralla de Lugo los que se quedaron dentro resistieron, pero resistieron por los campesinos que estaban en el campo, que les tiraban bolas, la torta de maíz. Mire quen está aí. E despois nos sigue contando a historia. Mire quen está aí. La torta de maíz. Era guapo, Que din as rapazas da banda. E agora? Sigue sendo guapo, é certo. Pero menudo mozo. Le tiraban tortas, la bola esa que se hacía en la lareira, Sí. y años, carneros. Carneiro. Que no sé si ustedes conocen que
Hai ditos que cantos anos tes? E dice, no, teño 4 años e unha carneira. Tenía 4 añojitos chiquitos que tenía una carneira. Y le tiraron eso, resistieron la invasión de los que querían tomar Lugo, y cuando salieron dicen que las autoridades de Lugo le dan el apellido Bola y Año. Bola e Año, Bolaño. Juntaba Bolaño. E esa era a casa, o rato, porque o rato tamén era a casa dos ratos, ou Pois sí, era o rato? moitos anos. Xa meu abuelo non traía os antecedentes de casa do rato. A casa do rato. Dígame unha cousa, todas estas cousas vostede as escoitou na casa, eu sei que seus pais, incluso na guerra, cando non había escola, pois facíanlles a vostedes, a seus irmáns e a vostede, ler, e hai moito tempo xa que non ve vostede os seus irmáns, Papá verdad? y mamá sabían leer y escribir y nos hicieron estudiar. E iso estivo ben, porque logo estudiou Sí. toda a vida. Dígame unha cousa, Luís, canto tempo hai que non ve vostede os seus irmáns? Moitos, non? Bueno, non fai moitos. Foi en 89. No 81, cando se... 89. No 89. Que Ai. una invitación, empezaron de poder salir ya la gente de Galicia o de España a viajar, y había viajes a los Estados Unidos, y mi familia pone una carta de invitación, y en la carta de invitación me garantiza... Serían Antonio José os seus Antonio, irmáns? Antonio. Déixeme un pouquiño aquí o instrumento, porque me parece que vai vostede agora ter que levantarse, que hai anos que non ve Antonio José, e a súa sobrinha Olga, que tamén está esta noite aquí, Luís. O que non sabía Luís o Bolaño é que era que esta noite tamén ia estar aquí a súa familia. Mentras a familia de Luís vai acougando tanta emoción, imos nos agora pois dar conta dunha busca que nos propón, que nos pide que fagamos unha muller de escravitude en Padrón, unha muller que se chama María Carro Ares. Queridos amigos de Galeidade, soy María Carro Ares, tengo un hermano en Buenos Aires Me he cargado el que instrumento. si vive tendrá 83 años. Se fue de 14 años, pero ya hace muchos años que no sabemos ¿Dónde nada hago el de paso a él, redacción? ¿Uno? pero no lo olvidamos. Y lo echamos Ahora sí que vai estar Dimas. mucho de menos. También creo que él también le gustaría tener contacto con nosotros. Cierra un poquito con los brazos. O de Xesús Carro Ares é un caso complicado, cruzado por moitas confusións e falta de comunicación. Xesús marchou para a Argentina no ano 26, nada menos que hai 70 anos, reclamado por seu pai. Agora debe ter 85 anos. Marchaba un tío, él era moi xoven e marchou con él porque meu pai estaba lá. Pero despois meu pai veuse, eu non sei se habría 2 ou 3 anos que ele estaba lá, claro, era moi xoven. Escribeu pouco máis esta carta e 2 cartas nada máis. E despois deixou de escribir. Ao principio, Xesús preocupouse de saber como estaban a nai e os irmáns que deixaran Galicia. Estas fotos envióullelas ao ano de chegar a Bos Aires. Quería que súa nai mirase o que crecera, poñendo os pantalóns cos que marchara de Galicia. Pero a pista de Xesús perderíase ao pouco tempo de chegar a Bos Aires, debido, en parte, a que seu pai, sobre o ano 30, regresou definitivamente a Galicia. Dende ese momento, a Xesús non se lle coñece un domicilio fixo. Nunca mandou unha dirección. Como el conta en algunhas cartas, iso debíase a que traballaba como viaxante por toda a Argentina, Bolivia e Chile. Esta, datada o 29 de novembro de 1932, foi a última carta que mandou. Nela promete que a próxima daría unha dirección de contacto. Esa carta nunca chegou.
como se busca, se non hai unha dirección, é como se busca. Que antes que éramos antes, nadie buscaba, nadie sabía nada, non se andaba, non se movían para nada. Alá non podíamos ir, non había cartos para ir, nin tiñamos que ir, porque sin dirección non se vai a ningún lado. Pero no caso de Xesús xúntanse algunhas confusións. A pesar de asinar sempre como Xesús Carro Ares, el levaba os dous apelidos do pai, Carro Losada, xa que cando naceu seus pais non estaban casados. A isto hai que unirlle outro erro no seu pasaporte. Aquí sustitúen o apelido Carro por Castro. Temos este pasaporte que o debeu de traer meu pai, que eu non o sei, apareceu aquí na casa, e de cando marchou. É que ten os nombres Castro Losada, e nin somos Castro, somos Carro Ares, pero eu non sei que confusión pudo haber aquí. Entón, ao mellor, en vez de Carro, pois puxeron Castro Losada. Isto, claro, é unha confusión para encontralo agora, pero en cambio, el na carta sabe que pon Carro Ares, como nós. María e Xosé, o outro irmán de Xesús, aínda esperan en escravitude unha carta, unha chamada, algo que non lles faga perder a esperanza de volver a velo. Mira, Jesús, supoño que ao ver esta foto que reconocerás, que nos reconocerás a todos. Que si, que te acordarás de nós, que temos moita gana de verte. Si faremos os medios, se ti non podes, faremos todos os medios para que poidas vir aquí, para que aquí tes a nosa casa e máis a túa, e que nos encontremos siquiera antes de morrer. Ganas de ver o seu irmán, as que ten María Carro, da escravitude. E non só de busca, senón de algunhas cousas que pasaron cos convidados da semana pasada, por exemplo, en Galeguidade. Vai nos falar agora dende a redacción a nosa compañeira Pilar Rodríguez. Ola, boas noites. A semana pasada unha nai, Carmen Cardelle, conseguía facer en Galeguidade realidade un soño, o de reunir os seus 7 fillos despois de moitos anos de separación. A excusa foi un deles, Leonardo, que chegaba dende o Brasil. Leonardo, despois de reencontrarse coa súa familia, recibiu o día seguinte a homenaxe do seu pobo, de Melide. Os Casanova Cardelle son, sen dúbida, exemplo dunha familia ben levada. Pero, ademais, agora, poden presumir de ser, por uns días, unha familia totalmente unida. Quen llo diría a Carmen, a nai, cando a semana pasada esperaba con impaciencia o encontro co fillo do Brasil. Pero non era o único. Para atoparse con Leonardo chegaba dende Londres Ramón, e dende a cidade Condal viña o máis pequeno da familia, Enrique. Un día despois, e tras unha curta velada, os Casanova volvían ser os protagonistas da xornada. Esta vez no Concello, cunha recepción na honra de Leonardo e á que asistía a familia en pleno. Alí estaban todos, os mesmos que horas antes participaran no noso programa, incluído o alcalde. Cando vin onte chegar, estremecín como todos, puxeseme a pel de galiña, porque eu realmente xa fixen tamén algún encontro de moita xente que levei a Argentina e a Brasil, e fixemos encontros de fillos e de pais que non se conocían despois de 40 ou 50 anos, e digo a verdade que esta emoción é única que se vive, ainda que non seña directamente da tua familia, vívelo como se fora nas túas propias carnes. Xunto con Leonardo, María, a esposa, era coprotagonista da recepción. Eu non imaginava que viria. Eu não podia imaginar. A esperança era que ele viria, e eu não. Na mentras, Leonardo manifestaba o desexo de xogar á brisca coa nai. Escoíteno. Van xogar moitas partidas á brisca? Sí, pues claro. Só non quero matar o 3 dela, porque senón ella me dá unha bofetada. Encontros como este son os que nos tratamos de propiciar neste mini-espacio no buzón, sempre cando vostedes poidan darnos datos das buscas que lles plantexamos en Galicia. Esta semana imos plantexarlles dúas. A primeira nos chega desde Ponferrada. Buscamos a Francisco Rodríguez Canto. É buscado por un amigo, Manuel Sousa, que, como lles dicía, nos escribe dende esa cidade leonesa. Sabemos que Francisco naceu en Lugo capital, que ten entre 55 e 57 anos e que presumiblemente está casado. O amigo que nos escribe, Manuel Sousa, casou no ano 61 e desde entón prácticamente non sabe nada do seu amigo de Francisco Rodríguez Canto.
E lembren tamén a outro home, Juan Carlos Suárez Rial, que viaxou dende Tucumán na Argentina para saber algo da súa familia galega. El mesmo nos dá os datos que ten deles. Yo me llamo Juan Carlos Suárez, apellido materno Rial. Busco fundamentalmente a alguien por la línea de los abuelos paternos de Juan Suárez y Josefa Precedo, que son, según los antecedentes que tengo, oriundos de la zona de Borrifans, lugar de Cotá y Coruña. Y por la línea materna, el abuelo Juan Rial con Juana Precedo, que eran hermanas, en la zona de Vigo, en la provincia de Pontevedra, y por la parte de una de las nueras de mi abuelo, de Genoveva Serén Gómez, de la zona de Cobas. Ella figura registrada y asentada ahí en Cobas. Se non tomaron nota, estes son os nomes que aportaba Juan Carlos. Por unha banda, os seus avós paternos chamábanse Xoan Suárez e Xosefa Presedo, nados en Cotá, parroquia de San Pedro de Borrifans, na Coruña. Por outro lado, os avós maternos eran Xoan Rial e Xoana Presedo, dos que se sabe que vivían en Vigo. E voulles lembrar a nosa dirección unha vez máis, é programa Galeguidade, Televisión de Galicia, apartado de correos 909, Santiago de Compostela. Aquí é onde agardamos pola información que nos poidan dar destas búsquedas que lles plantexei, ou ben polos casos que nos queiran plantexar, se teñen algún familiar na emigración, ou se buscan algún, porque máis veces do que un cree, hai moita xente que perde contacto coa súa familia. Esta dirección que están a ver é a que nos teñen que mandar as súas cartas. Nos máis tarde poñerémonos en contacto con vostedes. E polo de agora isto é todo. Se temos máis datos das buscas ao longo do programa, volveremos a conectar. Gracias, Pilar. Así están as cousas na nosa redacción. Eu quixen que agora estiveran aquí, pois, conmigo, as tres ausencias da banda de Chantada, que xa non son ausencias porque xa chegaron para celebrar ese 125 aniversario que se celebrará por todo alto o domingo aló en Chantada, coincidindo coa festividade de Santa Icía. Aquí está Ramón o Parga, Luís o Bolaño, e Dimas, que chegou o domingo, que me acaba de dicir que lle chamaban o Guizo. É así? E por que era o Guizo, entón, Dimas? Ahora non é Guizo. Ahora non é. Ui, me parece que Ramón sabe por que era o Guizo. O Guizo era un palito moi fino. Bueno, ahora colle un poquinho máis de peso, non? Pois, hoxe, Ramón sabemos que segue tocando, pois, nunha banda, que formou hai 6 anos. Luís deixou a música e Dimas tampouco tivo moito tempo. Os dous nos dixeron que era moito traballo, que non houbera tempo a música, pero, dende logo, está na Rúa do Porto, que vai interpretar agora a banda de Chantada, vai soar, eu creo que especialmente, absolutamente especialmente para vostedes tres. Gracias.
Soaba esa na Rúa do Porto especialmente pois para Ramón, para Luís e para Dimas que acaban de chegar. Ramón de Argentina, Luís de Cuba e Dimas tamén pois de Argentina. Soa ben a banda agora, non? Que me di Ramón vostede como experto que ainda está no mundo da música? La banda suena como la gloria pura. Sí? Sí, Soa ben. Moita xente nova. Muy afinada, bueno, es un órgano, en una realidad es un órgano, la banda total. Sí. Muy lindo. Y mis colegas también, lo más grande. Ahí viene otro. Pero que pasa co bombo? Non acabou de dar a nota de na Rúa do Porto o bombo, este? O bombo non é o bombo que está aí, o que está dando. Parece un bombo, ¿eh? Antonio, a ver, o rato, conteme que está por aí o bombo un pouco en este momento fora de ton. Pero aí anda outro sonando. Aí anda outro sonando. E de quen será? Seguramente que é Amalio Cortiña. A ver, vamos a ver o que dicía vostede hai un ratiño na reportaxe. Vamos a ver que dicía vostede. Podemos recuperar un trociño da reportaxe na que o rato contaba aí algo, Armando? Hai un que se chama Amalito Cortiñas, que está en Buenos Aires. Ese era veciño meu. Por certo que habrá un mes ou un mes e pico, chamou por teléfono. E dice, oye, sabes quen soy? E dice, eu tenho un amigo en León que me parecía que era él. E dice, serás fulano? E dice, no, soy Amalito el Carrañetas. El apoyo de casa es el Carrañetas, como yo el rato. Entonces, una satisfacción muy grande, claro. Hablar con un compañero de hace 40 y tantos años. Pois aí estaba, dende logo é toda unha enciclopedia a memoria do rato, verdade, Ramón? Sí. Vostede como atopa este home, Antonio? Que hai un pouquiño tiña vaguas nos ollos. Sí. Está rindo. Bueno, es un momento para eso. Sí. Vostede a pouco que se poña... Eso que vostede é un home de chistes, eh? Sí, sí, pero yo me emociono un poco. Se emociona vostede un pouquiño. Pero igual me conta un conto agora para desdramatizar un pouquiño a situación. Pero eu olvidéme, non sei. Esqueceuse, do conto. Cuál conto? Como era aquelo que me contaba vostede dos xudeus na Argentina, por exemplo? Dos xudeus na Argentina. Dos xudeus, do Sí, Deus. contoume vostede. Do Deus o que? Algo contoume de como recollían os cartos por ali na Argentina, como era aquelo? Ay, os judíos. Sí. Ah, sí. Los judíos son muy religiosos. Sí. Pero a la plata le quieren más que a Dios y que a todos, ¿no? Querenlle ben, non? Entonces un judío hizo un círculo grande, grande. Outra vez o bombo ese que decía que estábamos antes coa memoria do rato, despois esquecímonos, non sei que pasa con ese bombo, a verdade é que soa por aí lonxe e... aí está, Amalito. Aí está. Acaba de chegar. Amalio Vázquez, Amalito, o Carañetas, que ten unha vida tamén ben interesante porque, por exemplo, coñeceu os seus pais cando tiña 24 anos, os pais estaban xa emigrados. Coñeceremos esta vida e seguiremos, pois, tentando de que a banda de Chantada afine cada vez mellor esta noite. Facemos unha pausiña para a publicidade e de seguido voltamos. Non se me vayan. Noite, continuamos en directo na Televisión de Galicia, hoxe o son da banda de Chantada, que xa saben que está de aniversario, celebra 125 anos de vida. Chegaron xa 4 das ausencias polas que a banda pedía a galeguidade. Temos a Dimas, que mandamos as bancadas, por aquilo de que non temos moito sitio aquí no sofá, e tamén como foi o primeiro en chegar, e xa leva uns días en Chantada, e acaba de chegar, pois, o amigo Amalio, Amalito. Como está, Amalio? Bien. Por certo, eu entendo moi ben o dos apodos, o dos alcumes de Oparga e de Bolaño, os entendo, que xa nos explicaron, pero o Carañetas de onde ven? Carrañetas, e non sei. Non sabe.
Debían ser sucios por aí. Pero é tamén o nome da casa ou non? Sí, o nome, sí. Vostede chega de Bos Aires, vostede, a súa afición á música pois é ten tantos anos como a dos seus compañeiros, pero vostede incluso creo que tocou na banda do destacamento de aviación de Valladolid, é certo? No toquei. Non é certo. No toquei. No. Intenté entrar, pero despois un inconveniente e non pude ir. Anda. No, sí, aí será. E tocaba, ademais do bombo, que co que saiu agora o violín, non? Bueno, pero o violín é en la Argentina, non é aquí. Eso é na Argentina, porque na Argentina a súa morriña de Galicia era morriña de Galicia e morriña da banda de Chantada. Entón, con Ramón formou a banda chica de Chantada lá. E con outros compañeros. E con outros compañeiros. Queren contarme aquilo da banda? Xa me falou un poquinho Ramón, pero... Aí está, aí está. Aí está. A banda de música de Chantada en Bos Aires, que soaba con Tino Chantadino. Sí, así decían. ¿Sí? Así decían. Soaba con Tino Chantadino. Pero hubo un momento que nos dieron una denominación fea. Sí. Sí. ¿Cómo foi eso? Y llamamos la banda de los fascistas. Sí, eso. Un momento. Claro, por algún tipo de motivo con una sociedad española que no le gustaba lo que nosotros habíamos hecho. Coincidiendo con lo que estaba pasando en ese momento. Sí, porque querían que nosotros estuviéramos con la bandera republicana y nosotros somos españoles. No conocíamos la bandera republicana. Entonces esa sociedad se enojó y bueno, no nos llamó más. Entonces, un diario que editaban pusieron la banda de los fascistas. O sea, que había teimas políticas tamén aló. Y ninguna de nosotros era fascista. Ramón está desinflándose pouquiño a pouquiño, coa emoción. Tensou, non? Tensou. Claro. Ou está rindo. Non dormiu nada. Non dormiu nada. Nesta banda, pois, había, me decía vostede, máis xente nesta banda. Se integraba con todo, éramos 11, ¿no? Sí, primero, después fuimos hasta 20, sí. No, pero de Chantada. Sí. Ah, de Chantada éramos 8. Estaba Benjamín, Rivas, Deus. Deus? Sí. Houbo outra xente pois que todavía vive tamén desa banda, entre eles Manuel Deus. Estivo tamén pois José González, que tamén o rato toda a banda falábanos na súa carta deles. Ningún dos dous puido estar esta noite aquí por motivos persoales, pero non sei se teremos a posibilidade, cando menos, de falar con Manuel Deus. Pode ser? O que estamos mirando agora, ademais, verdad? De novo. Podemos ter neste momento Armando y el que está a la derecha falleció también hace poco. Tamén. Penso que Manuel Deus, que está nos falando dende Chubut. Manuel. Sí, le escucho. ¿Cómo está? Muy bien, atentamente escuchando lo que dice. Está usted escuitando. Xa sabe que está aquí a nova banda de Chantada, que está formada toda por xente bastante nova. Está ao rato, emocionado. Están, pois, os seus compañeiros da banda de Chantada e da banda chica da la... Pois aquí temos... en Chantada mismo, ¿no? Estamos agora na Televisión de Galicia en Santiago de Compostela, pero está media Chantada hoxe aquí. Está Amalio, está Ramón e está Luis Fernández, que chegou de Cuba. Quere vostede decirles algo, Manuel? Bueno, a Ramón, que quisiera saludarlo muy atentamente, ya que hace muchos años que no lo veo, igual que Amalio Vázquez, Amalito, ¿va? Si están por ahí, me gustaría saludarlos. Pois poden falarles, Amalio? Sí, como no, con mucho gusto. Te extrañamos mucho que no pudieras haber venido. ¿Con quién estoy hablando? Con Amalio. Con Amalio, hola Amalio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Venga, hombre, venga. El otro día, escuchame, el otro día estuve con un señor de ahí que toca en la banda municipal de ahí de Chubut. ¿En Chubut? Sí. Y me habló un poco de vos. Sí. Sí, lo conozco, un trompetista. Sí, lo conoce. Pois, perdón un momentiño, Amalio, Manuel, tivemos un pequeno fallo coa luz, pero penso que agora vai todo ben. Temos que contar que está, pois, Manuel Deus en Chubut, o sur da Argentina. Manuel, vostede hoxe non puido estar aquí, estaba convidado tamén e non puido, pero o seu corazón vai estar ese domingo en Chantada, este domingo que ven en Chantada para celebrar eses 125 anos da banda, verdade? Sí, le voy a mandar un telegrama. Vai mandar vostede... Le voy a hacer un telegrama.
Pois ese telegrama seguro que será leído con moita emoción e con moito cariño pois na celebración dese 125 aniversario o domingo que ven na vila de Chantada. Manuel, quere despedirse dos seus compañeiros e darlle un poquinho de ánimo a esta banda que cada vez está máis forte? Un saludo moi grande, se fuera poder transmitir agradecido ao rato, como decíamos nosotros, ao presidentista ao rato, y a los compañeros de acá, Ramón y a Malito, pues un gran abrazo y hasta siempre. Moitas gracias, Manuel, moitas gracias. Y ténganme en cuenta para cualquier otro momento, ya que se molestaron tanto ustedes y les fallé, fue culpa mía. Sentimos que non pudera estar. Pero bueno, les ruego que me siga teniendo en cuenta, que os quedo muy agradecido. Moitísimas gracias, Manuel. Un aplauso para Manuel, que chamou dende Chubut. Cantas voltas da vida. Manuel Deus, que tocaba o fiscornio na banda de Chantada. E dende logo que dá voltas a vida, Manuel, alá no sur da Argentina, vostedes en Bos Aires, Luís, en Cuba, cada un adicado ao seu, as súas cousas. E houve membros da banda que quedaron aquí e que tamén fixeron pois cousas. Vamos a ver, Armando, temos por aí unha foto que quería eu enseñarlle a Malito e a Ramón e a Luís, pero a Malito especialmente. Mire, naquel monitor, quen é ese, Amalito? No. Quen é ese? O señor cura. O señor cura de Escairón. Que era Ramón Novoa. Sí. É que Ramón Novoa, o señor cura de Escairón, pero que ten que ver un cura? Porque eu vexo aí tamén, pois, co seu instrumento de vento. Bastante pícaro tamén era. Era bastante pícaro, crego, de Escairón, sí. Sino que lo diga acá, compañero. Sí, Antonio, era pícaro. Conteme, que ten. En buen sentido de la palabra, Sí? Sí. Ou seja, que el tamén estaba naquelo que contaban antes Ramón e Luís e Dimas, que subían pola noite, non paraban de tocar dende a mañá a noite, dianas, alboradas e a última da noite, a verbena, non? Travesuras de chicos jóvenes, va. Cousas daquela non iba para cura. Cousas de aspirantes a músicos. De aspirantes a músicos. Daquela non ia para cura... No, de ninguna manera. Non. De ninguna manera. O di moi rotundo, todo o contrario. Pero despois chegoulle a vocación. E fixo o señor cura. Algo encontrou en su vida que le hizo cambiar. Vostede me dicía hoxe que tiña moitos recordos de Ramón Novoa, do cura de Escairón agora, e antigo membro tamén da banda de Chantada. Por eso que despois, cuando nos encontremos de Chantada, trataré de ver si nos confiesa. Sí. Claro, ou seja, e Ramón tamén, porque Ramón dicía, hai algunhas cousas que podo contar, outras que non, contou algunhas, e agora tamén terá que confesar. Vostede acorda de Ramón? No, yo le conté lo que dicen los curas. ¿Qué dicen los curas? Los curas cuando dicen misa, dicen, pero hombres de Dios y mujeres nuestras. Bueno, como está, o sea, a banda de Chantada, a xoven banda de Chantada, eu penso que está recibindo a mellor clase, dende logo, pois, de toda a historia da banda. Non sei se lles contarán estas cousas agora nas clases. Como ven vostedes a banda nova? Moi bien, gente nueva, perfecto. E de repertorio había o que escoitaron hasta ahora, como... Sí, escoitaba a Rosiña, e, bueno, esta outra cosa que tocaron última, esa non la tocábamos antes. Daquela non a tocaban. A Rosiña sí, a muñeira chantaba, tocábamos muchas cosas. Pero sigan contándome vostedes cousas do Ramón Novoa, do crego de Escairón. Sí. Siga contándome cousas do cura. Sí, bueno, no sé, hay cosas que uno no puede divulgarlas en público, se las voy a divulgar a él. Pero cando chegue vostede a Chantada, sí. Eu mellor non ten que agardar tanto para poder contarllas, porque... No, porque despois non me va a dar a solución cando me confiese. A ver se lle dá a solución ahora mismo. Vamos a chamar a Ramón Novoa, antigo membro da banda, que tamén está hoxe con nós. Ramón, vamos a sentarnos un pouquiño, porque me parece que queren xa ahora mismo. Faltaba Luís, que tamén...
Estaba diciéndome... Estaba... ¿Qué tal? Cuando fui, la última vez que estuve en España no te pude ver. Estuve con tu hermana y me dijo que estaba... Aquí está o crego de Escairón. Non sei se comezarían a confesar, ou mellor estamos todos demais neste momento. Comezaron xa a confesar. Vostede estivo escoitando o que dicían os seus compañeiros? Absolución general. Absolución general. Dicía que vostedes daquela eran vos pillabáns, creo que era a cousa. Pero bon sentido, xa o dixo aquí, no bon sentido da palabra. No bo sentido. No bon sentido, verdad? Sí. Claro. Éramos vos. É serio. Claro que algunas veces algunas naranjas de algún camión por ahí que venían una víspera de una feria, pero eso no era. Pero como que quedaba o camión. No era pecado. No, o mazás, te acordas? O sea, o camión, había feira, viña o camión, el día anterior non descargaba no sitio que tiña que descargar todas as manzás. Non sabíamos onde. Todas no, porque los que había sacado algunos no estaban. Quedaban nos petos ou nos bolsillos de... Sí, eran unas, sí. Sabían das mazairas. Sabían. Eran vos. Para que ir ao camión sabían mazairas. Sí, para ir, claro. Para que ia esperar tanto? rapaz. Si as mazás ao final íanse comer de todos os xeitos. Creo que tamén había unha historia de timbres. Como era eso? Sí. Unido con los zocos, terrac. Y algunos de los que están acá también. Les gustaba tocar el timbre de vez en cuando en alguna casa y miraba a la señora de arriba, ¿quién es el que toca el timbre? Y algunos se escapaban, mira. Creo que ao rato Antonio estaba tamén aí co tema dos timbres. Sí. O mellor cando volva vostede agora a chantada hai todavía alguén que... No, porque ahora dan zapatos. Ahora dan zapatos, non vale o tema zapatillas. Dos tocos, verdade. Tiña, por certo, que vostedes, Ramón e Amalio non durmiron nunca xuntos, pero vostede con algún crego si dormiu. Como era aquelo? Non pensen mal, é que daquelas, cando si as festas, o que contaba... Lo que pasa é lo siguiente, que a veces los lugares donde íbamos a tocar se juntaban más gente de la que a lo mejor llamaban, a lo que mejor invitaban. Entonces, en algún lugar le asignaban esta habitación para este, aquella para este, esta para el músico. Entonces este señor empezó a mirar todas las habitaciones y la de él inclusive estaba ocupada. Entonces me vino otro remedio y dijo, córrete un poquito para allá, cura de Abral. Sí, cura de Abral, seu médico. E tuvo que dormir usted co crego por aquilo que non había... No, dormió al lado. Al lado, claro, que pero por suposto, non con toda dubidábamos, educación, con toda educación. Estaba vostede, Ramón, antes con... Sí, dígame. No, era bon chico xa. Xa era daquela... Sí, bon chico. Agora coa absolución xeral que deu o cura párroco de Escairón, e veciño de Chantada, membro da banda. Sí, é membro da banda, sí. Había unha anécdota aí, Ramón, que vostede non me contou antes, que era que o da Guardia Civil, dunha volta que vostedes, a Guardia Civil daban os permisos para unha hora, había festa en San Paio, non deu o permiso, tamén había festa en Taboada, que pasou aquela de Ramón? Era festa en San Paio, e resulta que vino la Guardia Civil, dice, a las 8 de la noche, o a las 7, sería a las 8, porque a las 7 en verano es muy día, dice, no hay más permiso. Allí ya había gente que tenía amigos, un rico o un cura. Tiñan un certo poder. Claro, tiñan rango, entonces... Cada vez máis. Cada vez son menos, polo tanto, cada vez máis. Cada vez máis. Bueno, entonces dice, bueno, se acabó la fiesta. E nosotros tiñamos novia lá en Taboada e marchámonos á fiesta. O Rivas, o Piernas e eu. Bueno, nos fuimos á festa e despois nese interín, bueno, los músicos cando dicen terminó la fiesta, rajan todos. Cada uno está para su lado. Alguna rapaza por ahí lo espera en la esquina. Entonces nese intervalo viene de nuevo que dejaban tocar la banda, que había permiso, pero no había un músico, se fueron todos. Bueno, entonces yo me fui a Taboada, bailamos alá, despois de volta dormimos en Cecillón nun pallar. Bueno, cheguei outro día a mañá a San Paio, a casa que me tocara para ir comer, iba a desayunar, e vin que non me falaba nadie. Eu cheguei todos enojados comigo, digo, ¿qué pasa? E pasaba e non me hablaba, digo, ¿qué pasa? Entonces le digo aí a un vecino, ¿qué pasó acá? Que esta gente está enojada. Porque ustedes fóronse, xa se poden ir todos para casa. Fóronse e agora a banda podía tocar en un avión. Bueno, pero yo non lo sabía.
bueno, aquí non vai comer, vai a buscar a onde vai ir comer. Bueno, gracias que hubo uno bueno que me dijo, venga comigo. Nin de comer lle deron, a responsabilidade naquel momento non era súa, que era da Guardia Pero Civil. sempre se interpretan as cousas como lle convén a cada un. Home, o que non estaba ni para tocar era vostede, eso claro. Luís, é vostede acórdase de algunha anécdota daqueles tempos? Yo tenía cierta amistad con el cura de la parroquia. Entonces él iba a muchas fiestas, no por hacer la misa, sino de invitado. Ah, o sea... Y yo tenía la suerte, no sé, de muchas veces cuando iba a tocar una parroquia, de ir a comer a la casa del cura. Que era donde mellor se comía o mellor? Ou non? Comíase ben na casa do cura? Os curas comen ben. Sí, dice Ramón. Está claro que este crego de Escairón, pero que es... Dices que non sabredes. Usted non pode dicir que come Luís, mal. que pasou? Que pasaba? Vostede comía na casa do crego, que pasaba? ¿Qué pasaba? Es que non sabredes. Muy bien. Ahí. La mesa de los curas, un respeto magnífico, buenas comidas, usaban mucho un queso que había, que se picaba, y entonces salían los bichitos. Ah, un cabrales ou un queixo así. Y muchas veces a mí me daban del otro queso, y decía yo, no, a ver, yo quiero también probar este. Estamos falando de gastronomía. Hubo una forma de... Estamos xa falando de gastronomía e, dende logo, pois, Chantada é terra de castañas. E, ademais, estamos aínda un pouquinho, nabos tamén, pero como... Nabos tamén, Más por Lugo. máis por Lugo. Bueno, o caso é que aínda estamos case en época de magostos. Eu non sei, supoño que eles aínda chegarán a facer algún magosto estes días por ali, a asar unhas boas chantadas como as que se comen en Chantada. Non sei como se celebrará o magosto, por exemplo, en Toronto, no Canadá, pero, dende logo, agora vamos mirar para a pantalla porque imos todos a ver como celebra a colectividade galega de Toronto, no Canadá, os magostos nesta época do ano. Polo ambiente que se respira nesta cociña, poderíamos pensar que é a de calquera restaurante de calquera recanto de Galicia. O certo é que estamos a milleiros de kilómetros de distancia, no Canadá, concretamente na cidade de Toronto. Pero a nosa primeira impresión non era errónea. Pouco importan os kilómetros se estamos rodeados de galegos que levan dentro o espírito dunha festa tan tradicional como o magosto. As cosiñas da nosa terra nunca se me olvidan. E que te parece o feito de facer así unha festa como esta, como do San Martiño? Pareceme ben, foi unha festa que nós organizamos os gallegos. Despois temos a nosa gallega tamén. Vostede recorda como a festexaba cando estaba ali en Pontevedra? Ai, sí que me recordo. Que estaba moi bo. Como era aquel? A ver, conte. Ai, como che vou contar aqueles anos, xa tantos pasaron, muller. Pero como aquelo non hai. O Canadá é moi bonito, pero non é como a nosa Galicia. O verdadeiro artífice desta festa é Xosé Dorado. Este home de Celanova leva xa 30 anos no Canadá e pensou que 3 décadas en magosto era demasiado. Como se vos ocurriu isto de celebrar o San Martiño aquí en Toronto? En Toronto, pues aquí ya sabéis, las castañas son un poco, yo qué sé, difíciles de conseguir, vienen de Europa, pero bueno, más caras que la carne, pero se comen más o menos. Pero bueno, non me dirás que nestes anos se te olvidou falar en galego, non? No, eso nunca. A madre patria nunca se olvida, coño. Igual que le vemos aquí toda 100 anos e llegamos a lá. No, además, as torfillos falan gallego tamén, teño 2 fillas que falan gallego tamén. Mentres estes cociñeiros improvisados pican as últimas castañas, non só os galegos, senón numerosos españois e mesmo canadenses sacan os seus vales para non perder tan característico magosto, onde non faltou o raxo, uns bons exemplares da raíña desta festa e unha boa queimada. E para que a festa non se puidese dubidar que era galega, chegaron voando na súa vasoira 4 meigas, encargadas de facelo con xuro, un conxuro que é capaz de mesturar eses 2 mundos e esas 2 culturas tan diferentes como a galega e a canadense. Mi madre no es española, mi madre es canadiense, entonces para mí es como 2 mundos, mi padre y mi madre son
tan diferentes las culturas y todo, pero no es que una es mejor que la otra, ¿sabes? Cada una tiene sus buenas cosas. A nós só nos queda darlle os parabéns por continuar tan fieis aos seus principios e darlle as gracias por contribuir a que Galicia e o seu magosto se faga popular ata nas frías terras de Toronto. Toronto, aquí en Galeguidade seguimos celebrando a festa de Santa Cecilia de Santa Icía coa banda de música de Chantada que cumple 125 anos e dende logo é protagonista esta noite, é protagonista por excelencia dende logo, pois é Antonio Ledo o Rato. Aquí volvo a estar. Aquí volvo eu a estar con vostede un ratiño. Alégrome que esteas comigo. É que o feito de que vostede sexa a enciclopedia da banda, a memoria viva, a min dame pa moito, sabe? Si eu estiven facendo agora un poquinho de reconto, un poquinho de memoria, pois de todas as persoas que vostede nos falaba cando víamos o vídeo principio que faltaba na banda, eu creo que aínda falta alguén. Faltará. A quen lle parece vostede que falta? Xa coas cantidades de xente que viu? Faltan moitos. Faltan, e algúns xa non están e tamén pois temos que facer unha homenaxe para eles, pero dos que vostede me dicía hai algún que aínda falta. Usted falaba de alguén de Cuba. No, de Cuba veu, parece. De Cuba veu un... Outro de Buenos Aires, que era ese Manolo. Un de Buenos Aires, falamos con Manuel por teléfono, pero vostede falaba de outro de Cuba, que non era este tamén, outro máis de Cuba. No, en Buenos Aires. Era en Buenos Aires. Era en Buenos Aires. Buenos Aires. José González. José González. José González, que tamén, pois, Xosé Lamas, que lle parece? O Lamas, pero ese fora a Cuba, dicía vostede, pero foi para Venezuela. Aí está Xosé Lamas, que chegou ahora mismo... Ui, perdón. Xosé Lamas, antigo membro tamén da banda de música de Chantada que acaba de chegar de Caracas, de Venezuela. Xosé vai nos contar a súa historia e tamén para él teremos sorpresas a volta da publicidade. Non se me vayan. De un minuto para as 12 da noite continuamos en directo na Televisión de Galicia no programa Galeguidade celebrando coa banda de Chantada o seu 125 aniversario da banda. Este domingo a festividade de Santa Cecilia e de Santa Icía vai soar mellor ca nunca porque aquí chegaron xa pois 5 dos seus membros que levaban moito tempo sen estar con nós. Temos a Dimas, a Lanas Bancadas, que está ademais ben acompañado do señor cura de Escairón, que tamén foi membro da banda, e aquí comigo pois están Xosé, Amalio, Ramón e Luís. Xosé acaba de chegar, Xosé Lamas. Vostede tamén pois ten unha vida fora. Foi primeiro a Cuba. No, pasé por Cuba. Pasou por Cuba. Sí, creo que tiña confundido un pouco o rato alá no vídeo, falaba de Xosé Lamas en Cuba. Bueno, porque eu pasé por Cuba, non? E agora xa leva moito tempo en Caracas. Creo que en Caracas mesmo estivo vostede tentando de formar parte da banda, pero aquilo non daba cartos. Non servía eso, daba pouco. Camilo, un compañero da banda, sí tocaba aí. Sí tocaba. Pero vaya, non había rendimiento. Non había rendimiento. E eu, para ser honesto, era mal músico. Era mal músico No usted. era buen músico. Ahí está, que lo diga Rato, que lo sabe. Rato, ¿era mal músico? Digas. Yo comencé a estudiar música y quise entrar a la banda, más bien por liberarme del trabajo y por andar con todos mis compañeros. Por diversión. Por diversión, más nada. Por diversión. No era por falta de plata, ni por nada de eso, por diversión, más que nada. Sí, acórdase de moitas cousas daquela época. Andaba tamén pois aí como Ramón e como Amalio. Tiña unha moza tamén en cada pobo, en cada vila ou non? Algo. Algo. Di algo. Algo significa que sí ou que non. Bueno. Tamén non a diversión, pero sí a busca de aventura foi o que o levou a vostede a emigrar, non? Se me ocurrió salir y ya está.
sin avisar a mi familia incluso. Sin avisar para Sin avisar a nadie. a súa familia. Por mi cuenta me fui, se enteraron cuando llamaron de Cuba, vaya. Cando chamaron de Cuba, dixeron, aquí está este home. Estivo vostede sempre moi en contacto, contáronme, a nós temos que confesar que costounos moito aí, fixo pois a nosa compañeira Xulia Piñeiro, de verdade, unha labor de busca absoluta deste home, porque non está nunca na casa, está na Irmandade Galega. Na Irmandade Galega. Eu salí de Galicia e vine para Galicia.